Love incarnate, love divine. Star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No, no, come and see what God has done. No. The story of amazing love.
macha kadula isa Dimapur liyung lana atadi litro babadi lana kadoi ronilro madoza changi isa at one Christmas tapchela dungde yuchora Mrs. Adila Kashio Alatza yuchora Mrs. Setala Anyana napa adisa litro babadi lana woman pastor din napa atadi azazi ashu go amanyala na kado izoro pom liro nara pom hazada abudong ba Jesu Christianing la kanyang sina kechona madoza ira woman pastor apam ninglana atadi ila zoro pom liba atadi apam yang advance Christmas salam chomachire isa pom Keshurogo da isa zide amowa ngupo kyapo zinungcha madoza isa pom na tangkida nana pom sonyere Hibabikya Chanyang Kyo Vanomba, Tapche Ineda Kimachire, Tapche Sabam Kela Linong, Damadoza Ineda Kimachire, Dimapur Leong Sangtam Women Pastors Fellowship, Advance Christmas Tapche, Nyetro 7/12/2023, Pikya 9 a.m., Madam Sangtam Baptist Litro Dimapur. Lang Nanong, Mrs. Longdisila, Women Pastor Jimu, and Mrs. Tetzo, Women Pastor Sangtam Dila. Yuchonong Mrs. Adila Kashio. Opening spotlight ate ke kyako hazatsanong SBLC Women Ministry. Tapche chong kadu adige dangki danang Mrs. Litrila Women Pastor Zitongse. Anya solo Miss Vidila. Asang alaza yu. Aza isa tapche la isa langnalara Mrs. Zitongla. John Lile da abagya shide lang lichona. Abagya malila alaza yu Mrs. Setala abagya na kano Maya Carol song azauba bracket A Sangtam Dila Baptist Litro B Kyakadu David Yang Dila B Marise Baptist Litro Ningla River Ki C SBL Jumgidima Ata Christian Kanyang D SBL Tibubar Azungla River Yuwa Yuchiko Manga Amaba Kechonong Miss Libisila Women Pastor Dimapur Tharo Carol Song Azauba A Zitungse Baptist Litro Limi Yang Akanyang B SBL Burna Bazar Akudiba Noel C SPF Shoba Wanda Misa Gula D SBL Dimapur Ni Riverati Ki Chang Tanye Yusi Hinong Achoda Ki Achanga Dankidana Amalong. Chanyang Kyo Vanong Tapche Hiroilino. Kodisa Achanga Maliba. Shang na Shang. Anna Shutza Apamicha Abadungra. Akamchora. Amawachara Tsarang. Akudiba Nakyangdu Aningse Atichi Ahechi Apamchare. Hiba Nyamong Koiba Tapche Ningdang. Nutsarang Bade Yutilaradina. Dankidana Yinyacho de Machang. Hibanyamong, ira Dimapur liyong la, adarati machang shibalong ba, nasuroba, sati zele mong ba, advance Christmas, hiba tapchehi, ira kanyang dana, mazina mong nong cha, agang pikya apam na tsarang ba na, tang china na mua jade, amay tsarang hishulam na kyang aning se ko ati chiang malachare, hiba pikya ira na chingde sumbazi at sangyang na ching, abadong ba na chingde ro makugye na lile, at zego aku diba, ira sumbaze machi macham agang di apam na tsarang bana mong trilana maziring chi na tsarang bana masaj isa tapche yana mawede ati hibabikya isa Leo Women Pastor Union President na bibikya kinambabikya yobachere chenge hibay ngamong arang che isa na tangki dana na yingya cho tsarang bana isa kyang bikya tsa lep cho taking mo aji cho shulam Isa kalapong tsarang kang matoza aning seko atichi amalachere. Hila, kamatio litro di papala, ataratina, kadang mapamating pikya katula. Tukalam nung ba, women pastor di hire, da chechocho na ang komi lampalinong sokole. Da ira at si pala, isa fellowship la, hilaro, ira fellowship hilaro na, isa litro la zeko. Hitate, ira tangkita ng katu, lamting na, ira chodabat sa, Chakang lehipay kang isa pa lulitrola. Atarati ala amuwangunong shulam. Tangki dana na tuzara trilara.
isa Jesu Krista suroba chati arang chela amuwa ngunu shulam chili ne isa authority na tangkira na atsa khatu khenong khone hibai zaronam checho ba lile khokhai ba litro la khenong khone ira thapta de isa tamong ning tangcha hija along la cha chona isa Dimapur hibai litro la checho na khenong ba ira thapta ko hajadana isa litro pamchi yang singting de ira pa sa litro pamchi yang samawache tange isa woman pastor kuna tata ki wikiro de isa litrola hibai litrola la cha sanya ba na pa church board na ka tang kanyang se na chanyang hibai nyang hi isa authority kanyang le amala cho hila isa a charity atrong male da isa sanya ba cha ngo de khadang kanyang re isa church board de sa khadang kanyang re na kona authority na tu chanong male da yang li atsa hi re cho shulam charang ba na ma to sa isa litro mo a chang kona haja khatu choma chire bells are ringing, streets are bright. It's Christmas all around me, so why is Christmas hard to find? December snow is falling down like I am to my knees. I could use some hope right now, 'cause right now hope is hard to see. I only still believe. For God so loved this broken world, He sent His only Son, to a carpenter and a teenage girl, to show us all His love. He left His home in heaven to make heaven my home. My Emmanuel is with me, and I will never be alone. Down here my heart can find much to believe, but I still believe in Christmas. I still believe in healing for the weary and evil, and in the world that's so divided, I still believe in peace to endure. I still believe that love is strong enough to conquer it. In the world that won't believe it, I still believe enough to say. For God so loved this broken world, He sent His only Son, to a carpenter and a teenage girl, to show us all His love. He left His home in heaven to make heaven my home. My Emmanuel is with me, and I will never be alone. Down here my heart can find much to believe in, but I still believe in Christmas. I still believe in Christmas. I still believe in Jesus, the name above all names, a Savior in the manger, when a star that leads the way. Help my soul believe. For God so loved this broken world, He sent His only Son, to a carpenter and a teenage girl, to show us all His love. He left His home in heaven to make heaven my home. My Emmanuel is with me, and I will never be alone. Down here my heart can find much to believe in, but I still believe in Christmas. I still believe in Christmas. Zerang ba kyang du kudiba aning se ko ti chamala chere malung tina liko tanya sa zerang ba na hiri cha cha ikyang chapa amulung la hida ya musunung chana be kyam mo chicho ning dang zerang ba kyang du aning se chere anyula ade sapam na thapchi langu ko junila ra
Zidong la tako tanya sa abegia kuki da mokuzi chiba. Sada choro choku hiba yang li ikang jadi abegia de seka dang kanyang se ne da nara bete shamusune yare. Hila isa program kadang shing lile dar zaki ke alano du choku zinyare. Isa na ina Bible makinong Bible touch mathanong tuno ha isa speaker lile speaker kyang Bible ningtang la bikyang yopajanong ko ini ni chi jo ko shiti thar dina khoi hi advent Christmas ningtang kharui khata trali ro haza khatu anye da isa de changda nyare iyo anyi chi ko de advent eba yonang iyo anyi chi la hi tsarang bar yo lamchung khatu au tsingrang yo lamchung khatu tiki so ba bekha khatwe da in la zada ni chi re ko isa na advent hi ko de da thing mathe chanang hi pa hi yo ataza which means coming or arrival ida isa na bio ataza zada ngure ko the Latin word lana derived chachoba cha isa na ngure advent hi cha isa na kang mai pi khechona mungre ala cha Christian rati isa Christian rati na do atrongba hi cha khechona mungre ko hi cha tui ba isa na hi khechona mungro khang Christian ro kyang hi by advent hi jisu ade jisu suru chokuna isa kyang niti je choba jisu hi by alimila suru chokuna isa akang kalab li chi soba apio ammi ala isa kyang mathe soba he cha isa na acha khuna isa na advent hi cha khechore ko shati tharana yoba cha advent hi cha starting from 30th November till 24th December has a khechon more ko yore 4 weeks has a khechon more anytime has a 4 weeks kadala has a khechon more ko yore azana isana ko the advent aba yorana isana ko the November chunu chang roro isana kuyo decoration ningdang church your decoration ningdang or colony decoration ningdang isana khadang chungre haza tu ningdang advent jisu suro nong ba ningdang jisu za suro choku isa kan nyi chanong ba lile jisu za suro choku iyo akanyang za aching chanong ba lile I akam chung nong ba lile gona kanyang choba haza ba your preparation za lile gona yore Katupi tawit yantila misaku katulicho Kage atana akunga misatulayat socho along lam atamirin Jisu azuratacho abining lang na jarocho zero
Lapchua Bamichai, Abadongra, Nakanto Aningsi Jerry. Irakan taking Zayn Lissobasa, Nakuna Lile, Abadonbananing Sirina He. Ipanyanya, Nimong a scene and Irakan Lamoachapa. Abadonba Tsang Banana Japa, Hiba Sahi Chichin and the Kanning Sijanonta. Namapanonta, Irakan taking la, Irishidasity, Nanning Sirina He. Hallelujah, Mayba Wajiso. Hiba Picabadonba Tsang by Irishamiardi, Nitara Drum. Tanang by Yiptila Yipjonalile he, Irekyo Nanning se Kitani Matachibolile, Irekyo Nama Bokulang Vanyase in Yesela, Mova Chibona, Apatumba Wa, a young by Kenyasina, Nashiki Shulung Renal Kanle, a Maba Watsang Bat Tachinyalang Nerikan, but Tata Mojate one a canning si Jernai, Ira Agama Batero, Irikan and a Japa Hiri GT people, Hiri Amabatero, Kenatsang Mani Irikan, Lang Babalana Atampi Moachuko. Kutiliti to Bayomba, Lab Chokoro, along Tana, Erika, Moa Jabalana, Ina Ai Kyoto China, Hipa Mapa people in the Tsang Barkala Chindirode, Abadon Batsang by Hiri, Amapatina Christana Kachochi. Nyama
Bible khadu khine isa apamre de tikenyere isa na sheti khadu ting mika manga ainge Bethlehem la na yang tsara chorono ning chocho abadong ba na yure Bethlehem Ephrata Judala na yangza yula khatu ta na chana Israel ra ning da yang tsara khatu chorono api chamara hung la na jano rono abadong hatsna abadong ba na apite api nitsara sa apake tsura tsarono liro hatsuna machoro de ara rora kela na pechano hatsude yang tsilang lira na tali rona ara yang tsara Israel ra yola lino kode api rona apina abatongba na chapa tasiko abatongba tsurangba apu akobala yang tsano apina mayura kamcho lino tuno limicha lira atamuna api malacho mateno ko apina yangza hirono Prince of Peace hatsa Jisu Krista yocho hibai isana tingale Advent season hitsa tu okangla kakutara atuna chali rebai ba lang atong chana le rebai ko hibai yo mateno je Advent mateno je isana tuturenya apiu origin la aikyola UK mateno je atsalang chachona isana chenya tingale hibai yo Advent je akobi you latar ne mi yoko hiba hitsa isana tingala periyulan hero chopai periyulan hero pa khala isade yopaza the very word he advent is a Latin yulan adventus which means coming or arrival akobi yopakyo hiba hitsa ronong lipa mala adisa thali isana tingala hatsakyo na thali Latin lan hiba coming or arrival yoko tangi adisa again translated from the Greek word parousia which means coming Tali adisa asola tingkala Greek yulan yobatsa parousia rebai. Parousia hipa yobatsa rono lile rebai. Ko hipa ara yobatsa parousia hitsa Greek yu hilatsa roko adisa arono liba. Anya ting de mi pishino kupa you katu rebai. This parousia which means coming, first coming and then even the second coming of Christ. That's a new people rono ba hatsde mi chona pishone hibatsa choda rebai isana yore. Hatse ko hikadajo sana tike chokala isana tingala hiba Roman Catholic bishop kaduna ako dili isapamra matere Protestant maide 5th century la hiba Roman Catholic father kaduna apina hiba bishop Propetus apina 5th century la hitsa hiba hitsa Advent hitsa apina tike cherebai ko akuza tike detsa hiba Advent hitsa adi yes like before Easter rodi Lent 40 days
Jesus Christa kada fasting kecho hatsa kyo na pichi ba hiba yo Adventist hiba za Advent bekami current la pichire ba tang ki da no fasting keno lang ba ba lan pichire ba tang ni chagang si ga isa shang la ba cha ka ma de fasting la de ma ke ba khala hida limi shu halang decoration di ma la ronam chipa hitu isa na atung ba pichi ba isa ngure hatse ko isa ni la thingala yo chokyo hiba Advent season sa to kha isa ni yo khala coming around la ba anticipation ying li ba king ya ba yo khatu kyo mala na marana ying ba tuna khatu yo kyo isa limi shu halang isa na khodi azirti khado isa state la rono mala isa yo lila rono ba isa na lamro hazza di lapchu alila mi achang amacha khadu mi mali bo isa masa mata ba kyo ronam chi ying ba anticipation king yin ying ba na marana ying ba hibayu pe khadu season khado ba isa di yo ba ko hazze ko isa na thingala hibayu la de atong mali da ni isa na hibayu origin kha yo choro Bishop Protapas na 5th century la dike ko adis hatsabo khala 6th 7th centuries khala Roman Christians din allow ba ahi china at next level timasune like every year maybe tuna chagang khadu asi khadu sang thali adis allow ba program azaw ba ronam china arne china ro choba 8th 9th centuries khala no famous san hi ba lady church calendar la khadu yon pichine ro choba isan de ngura ba ko adis isan de thinga hatu tu madangi hibayu concept. The concept of Advent was discussed in the Council of Saragossa in 380 AD. Hipa hitza Saragossa jaka khadula arana hatza de tapta de baza tu khali Advent yo atza asobala lamthing khala apa tu makdangi awutsrana api chu tre khadu limini tsar api kyo na limila choro sopo api na kalapa ni tsar yo la li kokso ba li sorong cha kang so ba hatba yo concept ba atung deu ba hatba yo ami khadu ko pe kha khadu lamthing sonong ba checho ba hi ba yo advent isa yo pe kha hitza isa ngor ba hatza arana choda ba ko arana ni chi ba tsa hatza de yo ba tsa hasle ba apa tu ma da atung de ze yo shori God began flesh in the form of Jesus and dwelt among his creation. Haza. Hipa yo council choda baza. Jesus Christ za limila nitzar khadu kangana ropa khala api nitzar di linong sa ko pa yo ataza ko haza ba pekha haza ba yo lom thinong ba isa ha checho ba ba haba ka thari mi isa de chada ne le ba. Ate ko isa na thingala usually simple terms la ka advance to ba khala isa na lady you chiare ko thali reminder chere ba apa tu mak dangi a season before Christmas, a season of waiting and a waiting for light to shine on us. Haza. Hipa hitza Christmas atung de wa api surba ni mo machiri. Hipa Christmas yo ying chiba khatu. Ari se tsura bar yo season khatu api na khata suru nong ba chaba akala. Third hipa ka isa advent hipa yo Sunday ma hitza third la ne tike ko adi 25th machida ji hipa yo pe khakala cha tsura bar yo ying chiba mala tsura bar suru no ying chiba ko ambi avisa khaduna isa cha teke sono ba ying chiba pe khakado ba isa de chanda na yore hatse ko isa ni la tingala hipa advance apatu ma dangi anticipation of birth of Jesus Christ sono ba ying chichoba Christ the King, Son of God, Prince of Peace, King of Kings, and Emmanuel, God with us. He appear sign kala appear personality sura ba isa ka chachoba hiba isa yola linong sa ronong ba yo isa ni yingya choba hiba yo advent season khatoba isa ni chere ko isa ni hila thingala yo chore advent isa limi ni cha yo to ba isa especially church calendar liturgical calendar la cha ko ti hiba advent roro arana adi sa kang asi khato yo chore Christmas ko kala New Year ko kala kang si ti kere ma do hasikyo hiba is a liturgical calendar la me atong this season khato lile akanyang ko alongti hopeful and joyous season khato isa even within the churches isa na ating nguya ma do ka hiriam decoration ngode limishula mi isa na kanyang ngore ba hasikyo na sura bar chindi mi aronam chiba kang ko pe kya malida chi shokyo hiba adventist hiba isa khodi hiba season rona isa na chaba lapcho lomno cha mali pare ko isa ba ngura ba hiba hi khodi chakang la ala chanar khada Shanama, November lane, Christmas you decoration sama sort by Kitara by Allah Kado, Anakatu, Pakatu Isade, Chodaba is an whereby, Hatseko Isana, Yochoro, Hiba Adventist, Apatu Samatang, Suraba Ying Chinomba, Suraba Ronomba, Pekakatu Isaka, Pekataba Chachoba Isana, Aniche Zakato, Atuba Lino Bernardi Yore. Ka Adisa, Isana Tingala. Hiba hits Advent, it's a season, 4 Sundays before 25th. Hipa hits a code kangla, hipa ka it's a 3rd December la tikeko.
3rd December la tikepo 25th machida shi pari mai hila za ning alang pa chona lere bai hatsi ko isa ni hiru la tingkang la akodi ba first Sunday, second Sunday, third and fourth Sundays hiru apam arna chona lere bai first Sunday za hiba za prophecy as a candle of hope first Sunday za candle of hope hatsa isa na adi candle pa takken lere bai hiru apam aning chonong skole tanya asola ni ila mabona re na ai kyoner de yonya ba khatu za candle at za zungrang ba re yo tasi ko zungrang ba avisa isa ta hikenong ba arna tare ba tsi yon de lere bai hatse ko akudi ba za alongti candle of hope alongti chepa yo avisa khatu isa ngore bai ko hipa hi first Sunday za Sunday hatse ba za Isaiah Mika kyo ba mahala ade apa ba choyor di azikir choyor di jisu Krista ronong ba yang cha ronong ba choyo ba arkan dedicate tare bai hiba your first Sunday the Old Testament in the Old Testament Isaiah kyo ba malai Mika kyo ba Malachi kyo ba hirina kan sito oting lina jisu Krista ronong ba choyo ba arkan first Sunday dedicate tare your bai ko hatsa ba nimo candle takke ba candle of hope hatsa along di linong ba kingin de linong ba azama ko isa de chandare ka isa ni la tingala adisa hatsa to ma adanye Sunday ba isa de chonali ba hiri abam cha ba lire ba ko adisa second candle cha it represents the Bible peace Bethlehem candle bit sire ba Sunday anyu ba cha Bible kan dedicate sare ba ko hatsa ba cha yang cha bo isa na second peace Sunday ba cha sire mala candle ni ba cha Bethlehem candle bit sire bo hatsa sire kan third ba cha it represents Mother Mary of Jesus hatsa hipa third Sunday la cha Mother Mary of Jesus hatsa ba yo khadu sare ko candle ni cha joy third Sunday la cha candle cha joy and even it's called shepherd's candle hatsa ade Lutzer, Sun Yaridi your candle bitsira shepherd candle meets about this yuri. Come fourth candle angel's candle, or it's called love. A may mala Nila River na zatiba Nila River akanyao yo a may at chanda choba hasivin yuri. Go hipa fourth Sunday John the Baptist apikang hazaba yo dedicate sare. Do no hala abina Jesu Christa morode Nitar did Zatin Hazori say, Ikana Rono Libaza, Tibina, Das is about Abina he'll baptize you in the Holy Spirit as a Kinama, the Michango, Tsurabario Annalan, Neraka Baptician, in a Lekido Tari, then Neraka Malichin, Nera Ronumber, Ronum Chitsalin, Yobate, Candle Hazabata is a dedicate Tariko, Hiba Sunday, Yochori, John the Baptist is on the fourth Sunday lecture. Hazane is an Hila Tingala in a Chenala, Candle did not read the Atoli, then Mavono than Yonya Bakatuza, Hipayo alone the Isahanchapaza door, Makala peace, Yangza, Akanya, a major baza, Katao Kale, Hiri upon Jisu Christa Rocho Kodun and Lirabai. Hatsiko Jisu Christa Rocho Koda Libaza is an a Chenila wrong is a Picala. According to the first week of Advent, hope along the Yobubaza, tuning down, Mahala Katao Kale, Isane Isa Akanda Kata, Limishula King in a Yingaro, surrounded by Ronomba, Messiah Ronomba King a Yaro, go Hatama Akamchoba, surrounded by Kangatum. Yopobokala fulfilled Saba, Chichisoba, Tikesoba, Chibayo, along Tilani, Isa Akalami, along Tilino, got surrounded by your promise, called this. I've been the love field Matsare, I've been a Tikeso to Tikesoroba, Hatsubayo, along Tilalino by Isana, Hipaka is a Madoza, Hiba Advent Bikala, Hibayo hope, along Tikuni is at the Chotare. Kang Anyola is an Tingala, second week of Advent is Hiba hits a peace. Peace is an etiquette by young Zaka to Europe. And the second week of Advent commonly centers around peace. People reflect on peace brought by the coming of Jesus. Jisu Christa Yangza Yangzaba Rochokona, Isa Akala, Kukila, Lalsila Lamnola Akala, Yangza Hirosoba, Hatsa Lumtina, Yangzarinda is an alumtino by your second week class, is a journal. Hatsiko, Isa Akala Yoshori, Limishula to Zuraba Roba, the Limishula to Mabe, the inner spiritual peace. And hope for the peace in the world. Isa per akangla individual akangla to ma kukila to ma tangi limila yang zali sonomba mi isa nolom khadu lireba isa na pekya kanoba tanki dana kanoba isa khang zaba sa nolom khadu chona lireba hataba third Sunday and then fourth Sunday la hibayo third and fourth sako to lireba so third and fourth weeks of Advent Anyet's joy, Akanyanko, Arisa, Amai, but Anyasako, that emphasize joy and love. It's a represents her by Anyeting Yochori, Isa Akala Kanyan Liba,
kuna amai se chore ba kanyang li choko na lap cho amai cha aching cha sore ko yore ba hatsi ko joy represents the rejoicing of arrival of Jesus, and love symbolizes the divine demonstrated through the incarnation of God in human form. Hatsa he fought a changap api suro nung ba api kamla rodit sa tsura ba na amai tira cho ba misha no ning da amai through Jesus Christ Jesus Christ limi shula nitzara God, he came in the form of human flesh nitzara netyo ityo roba hatsa ba lamting sono ba hatsa khona api yo amai misha cho ba hatsa ba yo akanya na tsura ba Jesus Christ roba kanya ba ko limi shula isa akang ka de kyo de shutza la kan roba tsura ba amai misha cho ba isa khang lamting no ba fourth Sunday third and fourth Sunday anya machi kera na rore hatse ko isan hibanya ina patsa candle ni na apala mavano hatse ko hipayo hope, peace, joy and love Jesus Christ ro choko de limilang mathe ba na kangla iya kangla na kukila ikukila liro maliro palu na pamya di mi isan na lam thino ba ko isa lilila isa amalong la mi khata liro isa na lam thino ba hatse snar khas pe kha chere so isan hila thingala yo choroi Jesus Christ roba makale hipayo advent roba khala isa Christianity na tukulam hiba celebrate saro tukulam isa de chanya isa hipalong bayaro mal hipayo atukata tukata chone yoporoba isa atuna mateli le lamtire just for reminder hatsa isa de remind sabalza yo chori hi apana tuma dange isa na Christianity na tukulam hipayo celebrate saro khala hipayo advent sa atong lile tundo hol isa ne tingala hipayo advance yo chokyo purpose tongli le ni tsara karana la yo chori Jesus Christ ro no ying chipata isa ne we are anticipating the coming of Messiah Jesus Christ ro no ba isa na Old Testament la akobi yo chokyo Isaiah na Ezekiel choyo ba Micah Malachi choyo ba kang sito athenya choyo na karoti long ashing mala pe kya ashing ka ashing sabo khale tikke choba khatler ba hatse kyo na hipayo advance bit khatsa kada ahi shangla arani ying na rocho isa kyangse just for some days hipayo ara chimatala zato sona lamthing soya chere ba isa mi lamthing aya arala kang chithora thenge ying chi choma do mal armi hita chia ba hatse ba anticipation hatse ba kingiya ba mal hatse ba lamchi so ba isa khang be kyaka do history la kada tsura ba na promise ha ko hatse ba atukala fulfill matsai de atukal roba hatse ba yo anyakata la isa khami zato ara chimatala zo sona mal ara yo chingtala zato sona isa kyang lamthing sorry ba hatse isa de khadu chandare hatse lamthing so ba za khadu yore ko hila isa na thingala hatse la machi ke isa na khadu isa thingala Simon isa na matele Simon na tsura ba de Jerusalem na lipa Simon abitiyo ba za Luke anya makeba manga sareba mangala apa nguno hatse ba Luke Simon tsura ba da abitiyo promise sareba Simon na hatse ba savior Messiah ina promise ba Israel khan chanong ba promise ba za mongu de na la masanong ba yo choba likewise tsura ba de nyimo khoto abi anna jingna li choza tsura ba matena li choza tsura ba de choda na li choza Jesus Christ ro ba kala masa cheno ba temple la ro de tsura ba anna abi pichi da abi nguso ba kala hazoro isa abi na tsura ba adile na yo kuli re ida take tong ba na yo kuli re da atwa chila ji song tu no ini ina no nguko na tsura ba na mateba ina no nguko ba abi na kanya na tsura ba da promise ba abi de Simon the individual promise ha ba ko adis it signifies God's promise to the Israelites, to the whole nations. Tsura ba de Simon de become fulfilled sa ba kyo Israel ti da mathe choba ko isa limia tmoni da tsura ba your promise ha ba ni mo fulfill sa choba isa ne Simon ko de signifies sari isa akandi ni da ha kyo na isa ka hiba waiting period hiba yo advance isa na celebrate sarbe ko hatsa se gi cheno ba khatu ko arisa anyo la isa na thingala hipa hi advent be kha isa yo shangla la isa na thingala no da isa na commercial decoration di pupuya ya pa kupi di tu na hita isa yo touching ya ba so hipa yo period khadula cha leaving aside all those decorations alimi shula tu rongnam kyano hisa ta changbe mayora ba tangi at the same time isa yo akang lami isa ne spiritually anmalami ronam chinomba maybe out of 100% 60 to 70% la anmala ronam china hatsa allow amowano chanomba isa kushiras masamadano decorations chano isa person ronam kyano danye atong de but spiritually leaving aside all the commercial hustle and bustle isa Christmas yo hipa makanti na libala isa na mama kap khangla mama za khangla limi shutsa la yo decoration do isa
lasi chingno isa lamno chingno isa kan kuki chingno hitade surang bar chinde amwa no mali no khalana hatsa trapane hipayu Christian radine hipayu advent celebrate sarere bai likewise isa kan room khadu chana surang bar ning dami atsa chano ba mala anmala mi ronam chino ba surang ban isa kha hiba atuka khadu chechebe hatsa isa ngon le bai to no khala atona yo chokyo hipa decoration outerly decoration family gathering party to hita chawade khadu lang party to chare bai tangi anmala surang ban khenye bala apio ojon khadu maro khama cha ban hipa yo cha bekha cha atuka isa kha cheche ba ka ka thar isa de hatsa khadu yo na le bai khang adi sa asang la isa ne thingkang la atung de yo ba cha hipa yo advent bekha cha isa ne isa khang lam thing pa khang la tuning ta hipa advent hipa yo season za checho ba lam thing no ba cha the third point hipa hi advent bekha cha tuning da checho ba lam thing no ba sura ba na cha yo chere ba ko I mean isa kha Christianity kha alam thi so ba chaya chere ba bekha cha hatsa ne isa ni hipa cha isa na you che ba true reason for the season hipa true meaning of advent season za to tuning da khala jisu Christa zurang ba au zurang isa mai choko ne jisu Christa limila isa ya ro so choba chenyin lang yo chor abi hajar ani milang soroko chenyin lang la na lasila ilasila ia kang la ia na kukila ikukila ilitrola na litrola soro so no ba isa na za ba king no ba zurang ba da isa kha tali lam che so li ya che ba lam ting so na le pa hi ba yo period khat isa cha che ba za yo ba kha atung de ba yo chor yo zurang ba isa kha cha ba abi zur human form la limia ro so ba atiu ba gift jiya atiu ba isa cha ba hatsa ba yo lam thi so no ba isa kha cha che ba hi ba yo you advantage Christian ready to celebrate sa ba cha isa ni hi ba ngore ba isa di yo ba hatse ko isa ni la thing khala yo choroi advantage no meaningful khaduli ba hi ba pe khai cha isa rong nam chinong ba chunga ba isa cha che ba isa ni yo re khang thali hajak te ma chang he advances symbolize symbols the two khala isa yo shangla la coming to our present context isa the thing khala advent symbolizes the church's present situation in the last days hatsa hilaza teja isa nai ni lam thino khatu cha hipa yo isa shangla la chakang siga isa shangla la hipa advent symbolizes Christianity believers tining down last days la hipa achanga shangkatula jisu outsrana khata alimini chardina apithali anyubi ronung ba yinchi ba yo pekhakatu isa kha jaya chi ba yo ba isa ronam chi sonong ba cha ba yo pekhakatu isa kha jaya chi ba hi ba yo sample na thali cha isa kha symbolize ha ba advent hi ba yo season cha ha che ko isa ni la thingala Christianity na yo chore tongbi surang bar chi de isa na yu chire tangki da na re surang ba di tangki da na ba isa na akang le re da ni isa ni la thingala a tongbi la yo chore ikyo ba akang khato acha sama aras ma ba Christian khato cha isa hida lipa surang bar atiro na nilang vamba wono ko dis nilang ba wono ba situation le re ba atong na mala mami mi yo to certificate ngo pa pam ro akong atong le re ba ha chi ko isa ni ba nya nya la hi pa chakang hi 2023 advent Christmas la na ko ki khade wono cha ya ro na kuchi khadeli ro is a your spiritual situation is a your spiritual context la is na no lam thino ba amala li ba hatse ko is ne hibanya ni hibai advance symbolizes at last days is surang bar ni is a khang achanga shang khadula api ro no ba pe khamla atuka khadu chachokyo jisu krista sro no ba 25th nya jisu krista ro no ba hatse machi de khada Baba nguchi isa ne biya waro hatsukyo ne isa ning dang la isa shang la la zurang ba dia Allah ke da no zurang ba Allah yang chino anmala Allah shema suno ba anmala Allah runam chino ba pikha ka isa je ya che bo isa na ba ani che ba za khadu li no atong de khadu li re ba ko li no nar de mi che chiwe hatse ko isa ne thali thing kala hipa hitza yo chori hipa advance thali isa na thing kala isa yo shang la la akho lang jisu krista akho di ba za fulfill sa ko hatsa choyon robot fulfill chako first coming of Christ in a manger hatsa misa pala bi soro ko tel already tike ko hajar ani milan tike ko tanya adisa abi the promise chabata he's coming again tali ronong ba ba yo period khat isa haja ya ba hi ba yo tali ronong ba and it's going to be fulfilled hatsa hatsa ba your promise me tsura ba ne chikje no tike no ko yu che ba isa na matono le ba hatsa ba yo period khat atukala fulfilled promise and his promise hatsa again hatsa
Tali second coming yo fulfill sanoba. Zura bar yo promise sanoba. Hatza ba yo atukola isa lia leba. Nani ina lam tino ba za. Beke amala katulira ba. Ko anyi cheno amala katulira ba. Hatza yo chori. Isa na matele. Ko di nizutoro. Atunya za zingsi no ba isa na matele lima do. Hatza kyo da. Jisu Krista roko. Ko adisa tali ro no ba. We are very sure of it. Tali ro no ba isa na matele lira ba. Kada isa na maro zingsi ro. Ni anyi malita ba. Hatza kyo na. Jisu Krista akola roko. Ko adisa tali yuka no ba ro no ba. Isa pam na matene lile ko isa na tsa king yin na yin yare ba hatsa ba yu advance symbolize sare ba hatsa sa khat isa de mate sorry ko hipa hitsa tsura ba yu the promise for Israel and the church denotes is a believers the Christianity ba hatsa sa Jesus Christa ko Jesus Christa ako bi yo chokyo tali roko ko abi tali rono and this is the very essence of Advent hatsa isa yo shangla la isa ning dang la this is the very essence of advantage hibayo hi katapo isa na kang tsura ba tali rono yerza katapo tsura ba shira no ba isa na tukun chino isa believers the utility the tukun chino kala isa na hibayo advent period la cha ala cha apyo second coming rono kala isa par chingra cha yo chokyo tali renew cha no anmala renew cha no isa utila ala ronam chino isa tangkida la fasting la makha isa lilila ronam chino ba tsura ban isa ka pikha cha yare ba isa utira tona hatsa roisa nare da makya matsa sorenye ine nu ngura ba ko isa apam ngu yare ba isa na sanda ko amasa amba pa kupo kile no da ati etina nila yang libo no kyo na linye na lasi khata liro na lasi mama sao ilasi mama sao inakji ilam no mama sao no hitsi isa na lam thino ba khatu lire ba to no kong as a Christian isa lasi mama sapo isa lam no mama sapo na tankira na tsira ba na laling jano ma ba na lam thi sonyer ba ina lam thi sonyer ba tungla tsira ba yo amasa ka kala isa di yon na lire ba tungla isa di yon na lire ba tsira ba isa amama salam no lasi king period ile tankira na mi ni jano ma ba abine train yire ba so many chapters are there hatsi ina atide ta na te ma yon isa na tungla yu chire ba hatsi ko rong isa atwadi isa atwa hina kuki yucho ambalong lile abam kalap chino ba na khela lere ba ikela lere ba na lam nong khatao ilam nong khatao isa na nong lam thino lere cha hipa advantage la ala cha isa de cheshin ba cha tsura ba na khenya ba la isa akang linong ba anmala isa ronam chino khala rong ipakia ko na pakia ko isa lam nong hi masa chino ba tsara ba let's renew our hearts, let's renew our thoughts, our mind, our thinking hacha isa lam nong lasin apam cha lam thino ba lamting ba malichi ba renew cha ba khala tsura ba chingde api akodi roko tali ronu la na se chenong cha tali rode na mi tsura ba shire chenong cha isa ba na tsura ba shire chenong cha isa tususu isa na kansare yere Christian ko cha tankira na cha na rode amasa amapa kupokile nong tsara ro cha nye sana kupela cha dokang isa lamno na mamasa na yula ikila na alimi chanya so kukira chanya so kuki chanya so yucho chanya so society chanya so ba isa tar matsa so nyere ba isa tar matsa so nyere ba haje ko iyo lasi atsa ka do nerde yo nyere ba isa lasi atsa iyo lasi atsa my personal wish hibayo 2023 hibayo advance season kuna sangdam larati lasi masaso sangdam larati lamno masaso zram ala yang chi so zram ala tsap so yuji ba Christian saso no ba that's my greatest wish as in a Kenya. Don't know call Isa the Tingala at Sonya and Jingna Libala. Isa you chop up. Go Isa Sangal, Isa Lila, Mamila Rabbi. Mamila Isa Kanlirabai. Kaditsuraban Isa you choma watchano. Kadatsuraban Isa Kukima watchano. Isa Kama watchano. Has your personal life in it. No lumping ali chopa. Chenala nerdy mi yore. Has it Isanda Santa Ko Amasa Pokido, Tankidana they do. Surabadi Yone Matsano Danye. Kumila mi cheto bokala society la lite kumila mi cheto bokala isa lasi masane isa lamno masane tsura bani kechono chako apatung ba tsura bani isa kan rode api rode cha shire cheno sa isa kanlino ba cha atong de likhatulere ko hipai advanced season la che isa na ala tsura ba yang cheno cha khadao khala yo chokyo tsura ba amasa yu kichino isa ne meditate chano service the worship la isa na bandong ki chano makang lab cho acha isa no chino tang isa lasiking amasa na control mayu chiredi de isa na ucha acha ba janong bala isa la nolam keno you ala kila atsala isa na nolam keno hatze isa no atong de khadu Christian riti tsura ban malaba ko tsura ban kenya ba cha hatze dar nguchino atong de khadu lire bai hatze ko isa ne rong hiba yo chaka hi isa na tingala hiba advanced season hi cha
atong la apa ba lilinge hipa 2023 advent yo theme ba hope along the ka chon le ba along the bo isa chan le ba ha che ko isa along the khata ko la isa ni la thing la hipa along the limi shula yo pa ba le ba ko tsura ba le kenya ba ko abadong ba na mala ba yo pa le ba ha chen isa ni la thing la hipa along the hope hipa meaning pa le ba the word hope, according to Oxford Dictionary, is a desire accompanied by expectation or belief in fulfillment. Hatsa. Isa yulana malang piche no so la imasi chobane da nar de malang chingre hipa along ti hikadwiza hipa ka 2023 advent your team ba along ti cherabai hatsi ko along ti khataw khang isa na tingkala hipa along ti api maling ma tangi along ti it's accompanied by expectation. Hipa along ti linongza nana mi expects haba nana mi long tina hatsaba lipo khang anyi ting na bo fulfill sa no ba hatsaba yu khatu lerba along ti mo lipo khata tike no mal chi so no ba isa na malam rama tangi analang khatu li isa na lamba khala hatsaba ya ini ta lamre my wish my desire hatsa ini ta lamre mal ini ta kenyere hatsaba along ti chi so no ba nana hope plus hatsa fulfillment chano ba na yo expectation lino chatara ba hatse ko isa ni la thingala yo chori along the hipi po khala isa na khata chino ko isa na khata no khala hipa hitingala hipa his Hebrew yula the word hope in Hebrew means to wait hatsa Hebrew yula mi yo ba hipa along the isa na thingala ya nong ba ya li nong ba mali to wait hatsa khadu isa chona le ba hatsa kyo ne isa ne la thingala adisa Hebrew yula sa adisa ara khadu yang chikhala isa ne stretched string era ba stretched string khadu yor ba hatsa khadu ataza khadu sa gala isa ne guitar do lam chere ba guitar la string atong le ba ko musician din ara na matheno guitar la atong is already the strings there string ba za already hatla lile hitanye sala hatsa ba music play sa sono ba sound choro sono za sana ni kado amateur na bo khala guitar za pichino stara ba hatsa pichi bo khala the music choro kyo isa akala mi along ti mi hatsa kyo na along ti lino tsura ban already yo puchera ba ko hatsa ba chi sono za isa per na makam no ba isa per mi long ti no ko isa per mi yutsi no ba za tsura ba yula isa ti khanda le ba hatsa ne hi ba chakang hi ba yo team za hi ba yo hope khadu chera ba tani isa na thingala yo chori hipa hi season la ni tsara tona along ti malipo isa shang la along ti malipo la sitsa lamnong cha tutur na jingda limi yo atsaya na jingda limi yo atsa na party na mala limi yo warati na cha party na maha akang la akanya malipo khala kutsila na makanya rama relationship la makanya rama lilila na makanya rama mahala alimi yo family na isa party na isa kha hatsaban overcome chana akang lipo khala along ti tumi malipo suzan lepa tong li khara ba isa Christian tini hatsa tu kalap chokang la isa na thingkala hatsa kyo na isa akang la isa yo faith yutsi hi zara chokone isa za along ti mali yara ba nar ani che khadana ine yo ani chela alimila ni zar akang khadula isa yo along ti lino za yutsi lino chatara ba the base of hope is faith hatsa ba yo faith I mean hope hatsa ba isa the hope the pillar khadweda pillar khadu khamno ba za abu base ba za faith chatara ba hatsa ba abu base ba za to put that pillar of hope faith hatsa ba yutsi hatsa ba za base chatara ba ko isa akanga isa ne yutsi mali khangla along ti khadena rono yutsi li chokuna along ti tsala chekena tikeso no ba za tsara ba isa ti yor ba ko isa ti khang ra ba ko ka ka thara to isa ti chachira ba Christian ti khang hipa shangla especially 21st century ti isa achanga shangila along ti mali ba khangla ni tsar di to na tsara ba ra khatelira na ma thibana isa yo yutsi la khatelira na ma thibana trombi limi shu hala na pamling chana araka ni sena hazoro isa kupilami machi tungyer roi pamling chaba to isa akanti la kukhite la amalong ti la society la isa ngora ba to no khang isa na nguyar ba isa na chen nguyar ba last year Ukraine war choro ba this year beginning like me Ukraine war choro ba khaya ba khala Israel reti Palestine reti hita to war chaya ba ko earthquake atong ro ba liu zing ba ti mahal chanya pandemic ti adi mi China la fatsa la choro ba hiria
tamuna nar khadana ma isa yo lam no mat sing sere ko kula pam dimi isa lam no mat sing sere isa lam no mat sing se ba ko di ri thing aya isa shang hi ma isa pe khai tu charo ma la tu ti ke no chayar ba tu khadara ba isa lam ka chana jing na lam ta na ne jing re ha chi ko isa ne hila thing kala yu chira la hida ma sa so nya ba along ti cha chira ba cha thing ge ba isa na long di na li re cha isa yu chi ha base up hope and then the Father the Son Holy Spirit all atsu anamasa cha isa na longti na yuji na likhala khataba na alongti malino khataba na alongti malino hatse ko isa ne hipa ka hi alongti hipa faith hope hipa chi isa yo cha cha bo isa nok cha bo khala isa na choro isa alongti malirity de isa na vanong ba alongti malirity yuji malirity magali yuji in a sense ara masima malak chiba khona alongti maliba khadu kyo na yuji malire khadu kyo masi sam na liba isa na ngure hatse ko isa ne la thing chakala hipa alongti piba khala na na kurar merti de na magala kukila sa ye chuzar ti de magala ade far and near isa kocholi isa atsa nguchino ba isa na dankina na atsa chachano ba magala yu atsa ko de arde lasi chali reti lamo chali reti isa de yutse along de arkhan chano ba sa atung de khadu lere ba atung de khadu lere ba hatsan de tsura ba isa de khancho kyo akana liso ba ili so ba nguchi atsa chano ba tsura ba amai matheba namalindu imalindu rangbam no ma tsura ba cha yutse along de lepo isa ne ya adu ma pam no tani isa kuramreti maturity magala suzana lereti lasi chana lereti arkhan chinung ba na kan ya kan tsura ba hiba kan hila khan ya ba hatse ko isa ne isa tuturdi ne isa hila atpati na ala nolam kyona tsura ba achoma amai lam chino tsura ba amai lam chena yo chori atsa ngu chino isa nolam keno tsura ba achoma atsa ala isa na chapchino ko abato ban hero chapa alongti amai akanya atachi hiri people palu koshone isa na ngucha cha chano ba isa na makamno tsura bara achoma ko isa akali so ba isa na mathena abadong ba yang chino ko hatsu kyo na advantage ne isa shika ba the value in challenging times advent teaches us the value of patience hope and faith in ati choya shikyo hipa advent kun isa atong limila challenges atong lire ba limila phamala atong lire ba tanya hatsa khupo khala isa na tsura ba cha yutsi along the people khala jisu krista khata isa kha limila amaralite khata limiya api tsura ba along the khatu mathecho si khatu mathecho hatsa kyo ne isa na mai ade cha na lireti malong ti na lireti along the malireti te kukhila akala isa na wanong ko isa yo along ti isa yo yutsi shitam na mathecho shitam na sitsa cho shitam magala na kocho shitam tangkhida na la chapala nguchi atsala isa na hazo isa nguchi atsa chana wakhala tsura ba isa te kanyano ko isa akansa amili ba je hipa advance amwano chano haze ko isa na sumazano ko tsura ba achoma tsura ba amai thimba khala ala isa na tangkhida na linomba ko tsura ba chin atsa nguchi nomba haze sa naradi yore haze ko isa na changana rodi isa limila will pray for patience healing transformation peace haza usually isa tangkira na hiba mazano khadu je isa na yangcha ning da atachi ning da mala arang chono ning da amali chipa ning da limi ning da isa na nong tangkira chano ko adi se ni sara tong da usually hiba yo war na ka mahala hiba yo ati earthquake tin rona pandemic rona ni sara ka depressed sali khare ba depression along di maliba dur di generate sakamba makya na lipa anxiety lam ka chana ching na lipa ti mal addiction of various sorts addiction na lang ba na ara ka chanya ne lipa hirat morning da isana allah ta kitan chanon ba as a community as a believer as a community isana allah ta kitan chanon ba jasa isana makamno ko tsura ba choma tsura ba amaya bichi ne isana ngucha atsa sa chanon ba jasa sumazano ba jasa thali ner de kichebe hatse ko isana chenya hi yo chori isa atadi na khata chano khala isa yo hipayo advanced season la jisu krista suro sonong ba isa na lasila ilasila iya kala na kala suro sonong cha isa ni isa lasi king ronam chino tsura ba yucha kin isa na lino ko isa will pray for the season hipayo advanced season isa na lady tankira na lino isa lasi king isa kuki kalab chino ronam chino maza chino ko isa na lady weekly yo mali daily passage di tsura ba yu la kina hatsa vote tsura ba ni isa di kanyano ko isa akang li so ba za amate chano hatsi ko hiba chenya hi advent hi amate chana jisu krista na khada isa akaning da hatsuro isa apie shutza khadu kyona api tsura ba tsura anyemeno prince of peace kang yang tsari micha yang tsaba hita ro ba naning da ining da ro choba hatsi ko isa hirin isa na ami mate ne nichena ala tsura ba yang china tsura ba tsam da lino ba za atongde ka hiba advent di cha apa tu na
ma tangi jisu krista za au tsura na zo isa limit tira mai chona na tira mai chona itira mai chona ma la isa limit satono ni da human flesh da ropo khala isa de linong ba yo season khadula isa kha alam thingso ba khaduli re ko thali ani bi ronong la shira nong cha isa kan khadali ro na yo anmala isa ku khidila ha cha isa na rongnam china li kha no chanong ba cha isa de changdare hiba yu changa na ro de hida tangki dang khare ina Rodar lady Lilia Jago, Zita da Jordan Yodi, Hida, Ner Makan the Sadani, Ner Chatabanya Shirdi, Nervati, Tikilla, long probably like Tikir, Nia Sangla, Aning to Tikin a Rachinogo, Hatsiko, already young rabbi, Net Tike, but a me Lino Malino, Ma not doing that I'm a Tikin and Epica Pero, Hatsiko, Alam Tiba, Surround but the Uchi Tikena, but Tikilla Asadi Yombo, Serna, Suraba Makaina Mamati, has a young boy, you rabbi, Ka Adisa, I know that's a Yoshore, Isa Hipakan 2023 advantage, a Bakadu, a Tadi Kadu Roro, Allah changing on the Tike, but show on the Tike, in the Bible was Karatali, he read Kipokala Isana, Allah Hipa 2023 Christmas was here, Dela, Bakadula, at Sibala, Nakada, Nakala, young Christmas moroba, Advent moroba, Dina, Allah Bakadu Tanota, spiritually Anmala, Sorono, but Sora, but Moa Chamba Yoruba, Ka Adisa, Anyola, Hatorisa, Chin Katu. Kada megi yang tsara asana jisu krista zroisa misa kula mapano api yang china rodi chin khadun arakan direction cha shokyo hatsaba chinza na kangla iya kangla liro maliro hatsami lamthing sora ba na yo direction na ku ki direction na yo akan direction za tuna na long na ro na yo compass ba za jisu krista za like the shining star hatsa api isana yo ba kyo atsa Isaiah taku anyala isadi yo chokyo 하츠바 지크도 교로바 하츠바 요 지저서 저라바 저저 지수 크리스타 하츠고는 나랑나러만으로 이쿠키나러만으로 있으나 럼팅소노바 지스 요르바 그 어디자 청가자 하츠 피터 셰틸라 이사디오 바자 피터 아사 second Peter 3 verse 11 라 이사디오 늘바 히파 아청가 샹카도 로데 나카달리 노르바 나카달리 노바 이사 question 데 칭티야바 second Peter 3 verse 11 라자 Achanga Shankatula wrote it, Nakan Katali Norobai. You ought to live a godly life, a devoted life. Is at the Yona Lirbai. Peter is at Sashirba. Nayo Akanta, Kata Zana, Jesus Christ, a new people, Ronoba, Hatzaba, the coming, the speed, Ronoba, Sani, Chiarabai. Ko Hatzaba, la Katali no Yakala. You live a devoted life, godly life. Lady Tsuraba Trapala, Abatumba, Kenyapala Akaling by Europe. Simon the Kada Tsuraba Shona, Jesus Christ Anana Mushokyo, Hatzaba promise, one the second coming one the Isakanta, Uchela, Amasala, Tsuraba Kebala, Ling by Isati, Tichiraba, Hatzata, Adis Tali Lama Kataroba, Malabija, Tangi Hipa, you along the Achangaba, Atiuba Kaka Charakata Trabatza, Jesus Christ and Johan Mayela, Adi, not another to shirty, not another to shirty. Apiyo along this to me Malimatu. He said, just imagine yourself. Hatzabaza no go eat sabo is an copy lump to just imagine. Hatza. Nitara done you carradin api Makanti, Chungo to Makanti road. Abizada Hatzla Chare, Lona Mapsanon to King Sonondo, along the Malipa Hatzla Yati. Chungo to Hatzaka, Jisu Christian Robo. Abina to me, he was not judgmental towards the women. Hatza that woman. Abina Nahi Matsakoma, no Matsakoma to me, Mayo, Tangi Yan Yabakala, Abina. Alila Kadu Trate, Kadu call us Pharisees, Sadducees, Zipate, Jesus Christ, the Chungo de Yocho. Nehita, Hiba, Vongo, Atihita, Hibayo, Sangala, Telingba, Apicazala, along the Malichoba, the greatest example, Kakadu Chara Yobata, the greatest example of hope in the Bible. Biblical, your hope, Kadu, Chapata, Hazava Chungoto, Asanula. To me, I'm a Ganglan, Suraba, I become Choba. The greatest example is at the Yona Lirba. Hatsaki Chinala is a Chungo has a Makono call it, long Baba is along the Kato Maliro, Suraba Yanchin, Suraba Sam is an Abaton by Yanchin, but I don't daily labor, has is at the Chandare, Hatsani Hida, Nerna Makayamasahale, Hida Karakar, a Chanier and a Trikel, Hiba season, Hiba 4 weeks like is an Karatinonza, Lady Matenaliba is an Isaiah 11, verse 1 to 10. Has this Nerna Chanatale, Isaiah verse 11, verse 1 to 10. Sako Isaiah 40, verse 1 to 5. Isaiah 41 to 5. Micah chapter 5, verse 2 to 5. Micah Manga Anyalana, verse Anyalan Manga. Malaki
3 verse 1 to 6. Ka Johan khatu verse 1 to 8. Ka Isaiah 52 verse 7 to 10. Isaiah 52 7 to 10. Ka Isaiah 9 verse 2 to 7. Isaiah 9 verse 2 to 7. Strongly lay down ini kara ini kiro di da sabu coba hiri apom latsa Jisu Krista ro nomba choyo coba di ka isa rondam chinomba yo chodi strongly le hatse ko hiri Bible kine isana hipai advent hiba chakang hila anmala isana rondam chinomba anmala rondam chibo kala sura bar ani bi ro nomba hatsala isa sa zenong sa sura bar shire nongla nolom khenomba isana apam na makam nomba hiba cha chone da nar apam di kanyare ko isa ayu cheram sura mawa cheso chame na chome na likhala nar na mala pe chompo hiri isa apam ne da amwano cha so baner de kichwe maso